Pa evo, održali smo 4. sednicu, redovnu sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. Ovu sednicu smo održali neposredno posle izbora koji su obavljeni na Kosovu i Metohiji 3. novembra i uoči izbora koji su zakazani, ponovljenih izbora za 17. novembar u Kosovskoj Mitrovici. Na ovoj sednici smo usvojili pre svega pravno-politički tim. U taj pravno-politički tim smo izabrali najeminentnije pravnike i stručnjaci iz oblasti prava i naše države i nekih naših dragih prijatelja koji su iz inostranstva. Taj pravni tim je zaista neophodan danas kako bi nastavili naš dalji rad i našu dalju borbu u očuvanju, u poštovanju pre svega zakona i Ustava države Srbije i očuvanju države Srbije i Kosovo i Metohiju u sastavu države Srbije. I na ovoj sednici smo konstatovali i zaključili da srpski narod ne želi državu Kosovo, da srpski narod i dalje želi da živi u državi svojoj Srbiji i da želi institucije države Srbije. To nam je pokazala i ova izlaznost. Kao što je svi do sada mitizi koje smo držali, referendum koji smo imali su pokazali da srpski narod na Kosovu i Metohiji ne želi da živi u drugoj državi i ne želi institucije takozvane nezavisne države Kosove, želi institucije države Srbije i poštuje Ustav i zakon države Srbije. I sada smo, evo, imali smo prilike da vidimo da 90% srpskog naroda nije izašlo na ove izbore. Iako je bilo pritisaka i pretnje i ucene, srpski narod je bojkotovao te izbore i bojkot je uspeo. Nigde u svijetu nije zabeleženo da manjina može vladati većinom. To mislimo da ne može da se desi i ovde, bez obzira šta se dalje bude događalo, mi mislimo da će pravda i istina pobediti, da će zakon pobediti i da smo mi na pravom putu. Hvala. Otvaram 4. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. Pre nego što počnemo sa radom, želim da im se izvinem što danas držimo ovu sednicu ovde i hoću da vas obavestim i da obavestimo javnost da mi u opštini Lepšević, Zvečan, Zubin Potok i Kosovska Mitrovica nigde nismo mogli dobiti salu od javnih institucija naših, od privrednih veća. Jednostavno, mi smo morali na ovaj način i zato danas držimo ovu sednicu ovde. Za ovu sednicu predlažem sledeći dnevni red. Predlog odluke o formiranju i imenovanju članova Pravnog političkog saveta Privredne skupštine Autonomne pokrajine Kosovo i Metohije. Tačka 2. Razmatranje aktuelno političke situacije sa predlogom zaključka. Tačka 3. Razno. Da li neko ima dopunu dnevnog reda? Da li ima neku primjedbu? Nema. Predlažem da se dizajim ruku i izjasnimo ko je za dnevni red. Hvala. Ima li neko protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da smo utvrdili dnevni red za današnju skupštinu. Na osnovu člana 20. tačka 14. privremenog statuta Autonomne pokrajine Kosovo i Metohije na 4. redovnoj sednici održanoj 14.10. donosi se odluka o formiranju Pravno-političkog saveta. Daje se saglasnost o formiranju Pravno-političkog saveta u daljem tekstu saveta. Za članove saveta imenuju se profesor Duško Čejović, advokat gospođa Slavka Kojić, advokat Branko Pavlović, gospodin Aleksandar Pavić, politikolog, Ana Filimonova, magistar istorijskih nauka, naučni saradnik Instituta za slavske studije Ruske akademije nauka, profesor dr. Ratko Marković, akademik dr. Kosta Čavoški, profesor dr. Zoran Ivošević, profesor Zoran Čvorović, dr. prava, profesor dr. Slobodan Antonić, profesor dr. Jasmina Hasanbegović, advokat Vesna Boljević-Grujičić, dr. Dušan Proroković, autor knjige Geopolitika Srbije, advokat Ilija Popović, advokat Dušan Jakšić, doskorašnji predsjednik Centra za pravnu pomoć Beograd, profesor Dejan Mirović, dr. Dragan Petrović, viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, gospodin Boris Aleksić, nekadašnji narodni poslanik, gospodin Vladimir Kršljanin, bivši ambasador SRJ, gospodin Dragan Milovanović, član Skupštine dijaspore i Srba u regionu i gospodin Ničifor Aničić, privrednik iz Južne Afrike.
Nadležnosti Pravno-političkog savjeta bit će utvrđene posebnom skupštinskom odlukom sa proširenim nadležnostima iz oblasti ekonomije, kao i socijalnih, kulturno-obrazovnih, naučnih i drugih pitanja. Odluka će biti objavljena u službenom listu Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. Izvoli, reč ima Aleksandar Pavić, izvolite. Poštovane dame i gospodo, želim da vas pozdravim i da kažem da mi je čast da budem deo ove herojske borbe za odbranu države Srbije, ne samo na prostoru Kosova i Metohije, nego na celom njenom prostoru. Jer odbrana Ustava je odbrana Ustava i u Mitrovici, i u Dečanima, i u Subotici. I vi ste, to jest ovo telo koje je formirano je možda poslednja brana odbrane države Srbije. I izuzetno sam počastvovan što ste mi omogućili da budem deo toga. Tražio sam reč zato što mislim da je bitno samo da uz izveštaj o našem zajedničkom putovanju u Moskvu koji je dao predsjednik Skupštine pre 10-ak dana, da ja kažem nešto u vezi toga, pogotovo u svetlu vesti koje ste svi čuli verovatno pre 2 dana, da je navodno jedan činovnik Ministarstva spoljnih poslova Rusije pozvao srpski narod u što većem broju izađe na izbor u nedelju. Na prvom mestu, kogod je slušao Slavka Stevanovića zna da je naša poseta bila kratka ali uspešna u sledećem smislu. Stekli smo prijatelje tamo gde ih pre nije bilo ili gde pre nisu bili na takav način organizovani da mogu da institucionalno podrže ono što se ovde radi. Primljeni smo u Dumi i kod zamenika predsednika poslaničke grupe treće po redu partije u Dumi. Vrlo srdačno smo primljeni i vrlo ozbiljno shvaćena ta poseta. I gospodin Stevanović je tretiran onako kako njegova funkcija kaže, kao predsednik privremene skupštine Autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Drugi dan smo bili gosti najpoznatijeg i najgledanijeg političkog novinara na ruskoj televiziji, Mihajla Leontjeva, i ko ne zna, u utorak je ta emisija i puštena, trajala je 4 udarna minuta i u stvari ta emisija je bila o Srbiji i Ukrajini. Pokazan je deo intervjua i sa gospodinom Slavkom Stevanovićem i sa mnom. On je predstavljen kao predsednik novoformirane skupštine Autonomne pokrajine Kosovo i Metohije, a ja kao politički savjetnik tog istog tela. Znači, bez ikakve relativizacije, upravo onako kako i piše. I data nam je prilika da kažemo nešto o ovoj situaciji ovde i kogod nije video, neka pogleda, postoji prevod i fakti su preveli pre toga Facebook reporter na srpski i tu se vidi da je u stvari kao i prethodnih nekoliko emisija na ruskoj državnoj televiziji da je vrlo pozitivno tretirana borba srpskog naroda u ovom delu Srbije i da je negativno ocenjena u stvari, ja da kažemo, cela ova politika i zapadnih sila prema Kosovu, a i, da kažemo, sve što sledilo iz takozvanog Briselskog sporazuma. Prijatelji koji su nas primili, koji su nam to omogućili, a to nije mala stvar, oni su i dalje tu, to naravno nije ceo ruski establishment. Rusija je velika država i čak i u malim državama, bilo kojoj državi, mi znamo i u Srbiji postoji različite struje, različiti interesi, ali mi možemo da kažemo da mi imamo sada naše prijatelje tamo, da je urađeno nešto i da postoji nešto što pre 6 meseci, pre 3 meseca nije postojalo. I jedna od najzaslužnijih osoba za tako nešto je jedna od novoimenovanih članova saveta, a to je gospođa Ana Filimonova.
koje dugujemo veliku zahvalnost za sve ono što je uradilo za nas u Moskvi. Hoću da kažem vezano za ovu poslednju izjavu od pre 2 dana. Niko nije čuo zvaničan stav Ruskog ministarstva spoljnih poslova još uvek. Ta vest od pre 2 dana je bila Tanjugova vest. Ja vest nisam mogao da nađem na sajtu samog Tanjuga, neko drugi objavio da je to Betina vest, nisam mogao da je nađem i na sajtu Bete. Ono što je bitno, što sam ja uočio je sledeće, da je to bilo u stvari preneto saopštenje Kancelarije za Kosovo i Metohiju. I citiran je čovek koji je zamenik direktora 4. departmana Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Time hoću da kažem između ostalog to da je ministar u vladi Srbije Vulin bio primljen na nižem nivou nego što je bio u Moskvi, nego što je bio primljen gospodin Slavko Stevanović. Može lako da se desi da je taj činovnik to i rekao. Još uvek, naravno, ima ljudi koji proveravaju da li se to desilo, pošto direktan citat njegove izjave nije dat, od ruske ambasade nije dobijena nikakva potvrda. U svakom slučaju, ono što nam je jasno svima šta se dešava ovih dana, veliki bio pritisak i da na kraju krene kapitalni projekat i za Srbiju i za Rusiju, to je Južni tok, da je gro ruskog establishmenta i ruske države, što je potpuno razumljivo, i sve snage se stavio u tu misiju, zato što je to vrlo važan projekat na geopolitičkom nivou. Znamo dobro da su postale obstrukcije, uključujući same vladajuće koalicije danas u Beogradu. Postignuto je to da je najavljeno da će krenuti radovi na Južnom toku 24. novembra i siguran sam da su najviši zvaničnici Rusije bili vrlo obrazljivi prema tome da im je bitno da sad u ovom trenutku se sve skoncentriše na početak radova na Južnom toku. Ali isto tako znam da će kad prođu ovi kvazi izbori i ovi ponovljeni izbori, i to i ponavljaju oni koji su i sami, ajde kažemo, poništili 3. novembra, a i taj takozvani drugi krug, posle toga će se opet videti, opet će se vrednovati rezultati. Mi već znamo da je samo 3,8 najviše posto srpskog naroda izašlo na severu Kosova na taj prvi krug tih takozvanih izbora i to prema tim, ajde kažemo, njihovim izvorima, što znači, i u tome stvarno čestitam, pogotovo svima ovde, da je bojkot više nego uspeo. Šta god da se desi, čak i da dođe neko saopštenje iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije, mi znamo da postoji druga struja. Nama je rečeno, kad smo pitali u Moskvi zvanično šta možemo da kažemo, ko nas je pozvao u tu posetu, rečeno nam je da možemo da kažemo da smo dobili poziv iz krugova administracije predsjednika Rusije. Toliko da svi znaju, znači tu smo gde smo, bitno je da se borba nastavi, što Njegoš kaže, da borba bude neprestana, a siguran sam da za to ima materijala i ljudskog i duhovnog u svakom smislu i da je kvorum ovako ubedljiv ovde danas pokazuje da prava borba tek počinje, da će se završiti onog trenutka kad Srbija opet bude država koja poštuje svoj ustav i vođenja ljudima koji poštuju njen ustav i njene zakone. Hvala vam. Ja bih sada zamolio i prisutne članove Pravno-političkog savjeta koji su ovde i koji smo mi sad izabrali da se pridruže i da dođu za radni stol. Nastavljamo sa radom, prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, razmatranje aktualne političke situacije za predlogom zaključaka. Otvaram raspravu po drugoj tački dnevnog reda.
Ko želi reč? Izvolite, reč ima narodni poslanik u Skupštini Republike Srbije i poslanik u Privredne skupštine Autonomne pokrajine Kosovo i Metohije, dr. Marko Jakšić. Izvolite, gospodine. Dame i gospodo, meni je žao što se nisam obukao ovako svečano kao Radenko, ali mislim da će biti vremena da dođemo i do takvog stepena oblačenja. Šta sam želeo da kažem pre svega tokom ove moje sadašnje priče? I sami znate da zadnjih 10 dana bukvalno nije bilo ličnosti koja nije više prozivana, koja nije više hapšena, optuživana za sve i svašta i jednostavno smo došli gde smo došli, a to je da držimo sednicu autonomne pokrajine, Skupštine autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Ja na početku želim da se zahvalim pre svega narodu Severnog Kosova. Želim da kažem da smo mi sledeći onu politiku koju smo vodili zadnjih 14 godina bili dosledni sebi i bez obzira na sve moguće pritiske koji su dolazili i od naše države i čini mi se iz cele Evropske unije, što kaže naš narod, sjatila se, čini mi se, sva kurva i đidija da pokori ovaj narod na severu Kosova. Ono što je važno i bitno jeste da broj onih koji izašao na ove izbore može svima da služi kao sveto primjer, jer smo pokazali da smo politički zreli, da znamo šta nam valja činiti i da niko ne može da nam proda rog za sveću. Šta to znači? Niko ne može da nam kaže da je bolje da živimo u takozvanoj nezavisnoj državi Kosovo u odnosu na našu matičnu državu Srbiju. Treba da znate, bez obzira na jednu neverovatno vođenu medijsku kampanju, ceo državni aparat države Srbije se sjatilo da nas ugura u nezavisno Kosovo i danas imamo veliki broj ministara, visokih državnih službenika koji ide od kompanije do kompanije, od firme do firme, da jednostavno stiska, pritiska, prisiljava, preti na sve moguće načine da natera narod da izađe na ove izbore. Mislim da ovo što smo mi radili 3. novembra treba da bude sveto primer za sve one koji se bore za slobodu. I hoću da kažem odmah, mi iz ove borbe ne možemo da budemo poraženi. I ceo naš bojkot i cijela naša aktivnost oko takozvanih lažnih izbora za neku zajednicu srpskih opština ili za lokalne izbore treba bukvalno da stanu 3. novembra. Mi smo 3. novembra pobedili, nas više ne zanima nikakav politički cirkus koji i dalje radi vlast u Beogradu. Mi svi znamo da su oni porazbijali biračke kutije na 2 mesta, onaj treći razbijen nije, ali onaj treći treba da posluži da se odradi takozvani popravni ispit. Šta znači popravni ispit? To znači da je izašlo samo 2% glasača u Kosovskoj Mitrovici u onom vremenu kada su oni krenuli da razbijaju biračke kutije na odrađenim ili razbijenim biračkim mestima. Prema tome, mi smo 3. novembra pobedili i nemamo potrebe da nikako ovu našu pobedu dovodimo u pitanju time što ćemo da i dalje nastavimo sa određenim političkim cirkusom koji će opet možda da se završi da ako vlast ne bude zadovoljna, da i 17. dođe neka druga grupa ili grupica koja će ponovo da razbije biračke kutije i da se tako ćeramo, što kaže Matija Bećković, do Đurđeva dana. Mi smo pobedili i ta naša pobeda treba da bude jednostavno za nauk svima nama. Pritisci, sami znate da su bili neverovatno veliki, da su negde pre samih izbora imali smo bacanje bombe, imali smo svega i svačega, da ne ponavljam
da smo čak i za ubistvo litvanskog policajca bili optužene one snage koje su navodno za bojkot izbora. Danas i sami vidimo da se sa tom istragom stalo i da jednostavno smo mi krivi za sve nedaće i za sve grehe ovoga sveta. Zato i mislim u okviru ovih zaključaka da moramo jednostavno da budemo koncizni i jasni. Da kažemo da je naš bojkot uspeo i da kažemo da se taj politički cirkus za nas završio 3. novembra i da nas sve dalje od toga više i ne zanima. Na stranu što ćemo našim prijateljima i drugarima da otprilike kažemo da oni 17. novembra imaju mnogo važnija posla nego da se bave sa cirkusijadom koja se zove lažni izbori na Kosovu i Metohiji. Takođe predlažem da u okviru naših budućih zaključaka mora da stoji da mi zatražimo, s obzirom da smo ko ljudi, kao narod optuženi za huliganstvo i sva moguća nasilja, da zatražimo od Skupštine Srbije da jednostavno formira anketni odbor koji će tačno, jasno i glasno da utvrdi šta se dešavalo mesec dana pre samih izbora, šta se dešavalo tokom 3. novembra i šta se dešavalo kasnije. Ako je Skupština Srbije našla za shodno da formira anketni odbor, navodno za trošenje sredstava na prostoru Kosova i Metohije, lično mislim da je ovo mnogo važnije da jednostavno kažemo i prikažemo svetu celu istinu oko onoga što se dešavalo pre svega u Kosovskoj Mitrovici, gde jednostavno ako vam se ne sviđaju rezultati izbora, vi pozovete pre svega razne ljude u civilu, pre svega ono što smo mi čuli da su bili ljudi iz žandarmerije i da su odradili, da tako kažem, jedan vandalski posao. Ono što takođe možemo da kažemo da su i da je žandarmerija u svoje vreme spevala himnu o Kosovu, da se diči srpstvom i Srbima, a setimo se samo da su naši prijatelji Srpske napredne stranke već negde prošle godine bili zajedno sa nama optuživali pre svega žandarmeriju koja je razbila blokade u međuzoni na Jarinju, opet stavljajući, da tako kažem, kapuljače i maske, i tada je postao prohodan put prema Jarinju, da ne ponavljam dalje. Prema tome, onaj ko je tada radio one ružne stvari, mislim da je nastavio i dalje. Ono što još možemo i moramo da kažemo jeste da ne smemo da dozvolimo da raznorazne siledžije opet na jedan nasilan način, bez obzira na sve ove političke smene, nema dana da prođe da nekog i negde nisu smenili. Evo, juče su smenili opet u opštini Kosovska Mitrovica direktora arhiva koje kakve veze ima on sa jednostavno sa arhivom, sa samim izborima. Međutim, jednostavno se vrši jedno političko siledžijstvo, vrši se jedna tiranija, jedna despotija gde bukvalno kogod neće da glasa ili ne želi da izađe, on vrši torturu ili mu se preti sa poslom ili na bilo koji drugi način. Kažem, sve su ovo stvari koje treba anketni odbor u Skupštini Srbije da dođe, ko što je general Momir Stojanović dolazio bio da utvrdi kako su se trošila sredstva, da neki novi anketni odbor dođe ovde na licu mesta da utvrdi ko je šta radio tokom svih ovih izbora, predizborne kampanje za lažne izbore u režiji takozvane Atifete Jahjaga. I još jedna stvar, nije ništa lično, ali ako smo već bili slušali da je navodno izvršen napad na gospodina Pantića i gde smo i mi čak osudili, mi nismo ni za kakvo nasilje, gde se sve vrlo od medija, dobili smo na kraju čak i njegovu izjavu
sa čime se apsolutno slažem. On kaže da su njega tukli oni koji su razbijali biračke kutije. Mi se apsolutno slažemo sa tom činjenicom. Ali da smo već kod gospodina Pantića, možda nije moje da to kažem, on je negdje pre jedno 5 dana, znači posle slave Mitrovdan, zajedno sa telohraniteljima iz žandarmerije ušao u kuću Dragana Dašića i jednostavno ga fizički napao. I to možda i nije najgore. Najgore je što takozvana kosovska policijska služba ne želi da primeni bilo kakve mere, ne želi da sasluša svedoke i ne želi da podnese bilo kakvu prijavu. Ispada da je kosovska policijska služba lovačko društvo ili Crveni krst, gde nju prijave, bilo krivične, bilo prekršajne, uopšte ne zanimaju. Znači, ako mogu da pomognem, sigurno će još neko da kaže puno toga. Naš glavni cilj i ono što smo najviše i najvažnije radili jesu pre svega ovi izbori, gde više u okviru samog saopštenja moramo više pažnje da poklonimo svemu tome i da se na svoj način zahvalimo građanima na severu Kosova i Metohije koji su nas poslušali. I za kraj, ali da to vidimo da se završi negde do 1. decembra, jeste da mi moramo da formiramo organe izvršnog veća autonomne pokrajine, Skupštine autonomne pokrajine Kosovo i Metohije. Mi otprilike slušamo da će ovi koji sada idu na Jahjagin izbore da navodno prave neku srpsku zajednicu opština, to je šiptarska zajednica opština s obzirom da se radi o šiptarskim zakonima. Mi to moramo ne da preduhitrimo, mi moramo da ovde stvari postavimo na svoje noge i da izaberemo izvršno veće, da onda tražimo način za finansiranje svega toga i da pokažemo da smo mi jedini i pravi predstavnici naroda jer smo birani po Ustavu i zakonima države Srbije. Znači, evo, apel otprilike na predsjednika da su u narednih 15 dana, znači negde do 1. decembra, konstituišu i ostali izvršni organi, tako da kao Skupština možemo da radimo u punom sastavu. I na samom kraju, ja lično sam apsolutno zadovoljan, imajući u vidu ovoliko prisustvo ljudi na našoj sednici, znači da se nismo pokolebali, da nismo poklekli i jednostavno možemo da konstatujemo da ćemo tek u budućnosti mi biti prava politička snaga koja će kreirati političku budućnost pre svega Kosova i Metohije, a ovi sada koji se vrte na ovim bilbordima, da ne kažem na zidovima, jednostavno, da ne kažem na banderama, jednostavno oni su politička prošlost. A reč dajem Nišiforu Aničiću, našem pravnom političkom savjetniku i našem velikom prijatelju. Izvolite, gospodine Aničiću. Draga braćo i sestre, dragi srpski mučenici, koji ste otpisani od srpske vlasti u Beogradu, nažalost i druge neke ustanove, da ih ne pominjem, nisu na vašoj strani. Ali zato je Bog na vašoj strani. Ja sam srećan što vas danas mogu pozdraviti, zato što ste ponosni vi na vaše pretke i niste ih obrukali. Život je prolazan, ali dela ostaju, da li loša ili dobra, trebamo se upitati. Naši političari
nigde gde se pojave ne govore baš ništa o srpstvu i Srbiji. Ja se pitam koga se oni to stide? Predaka ne. Naši presci su bili veliki, sačuvali su se od turskog ropstva, prešli su albansku Golgotu, Drugi svjetski rat i ostali su pravi. Mi danas da pljunemo na ono što su oni nama ostavili i ono što oni su nas, tako reći, dali primjer kako se treba voljeti država, kako se treba voljeti pravoslavlje, kako se trebaju poštovati spomenici naših predaka, nekako lutamo. Odnosno, lutaju ovi nesretnici danas koji su vas pritiskali i sad pritištu da glasate za svoju smrt. To je žalosno, draga braćo i sestre. Meni, moji prijatelji mene opominju i govore mi da sam nacionalista. Ja ne znam o čemu se radi. Kaže da si mnogo radikalan i strog. Ja ne znam, braćo i sestre, kad govorim istinu, čemu to? Zašto? Ja sam ponosan na moje prađedove i džedove koji su ginuli i u Prvom svjetskom ratu otišli su njih 6, vratio se 1 doma. Ja, dok živim, ja ću biti veran njima i vašim potomcima i vama ću biti veran i bit ću uvijek uza vas dušom, telom i sve moguće. Mi u društvu srpskih domaćina smo još prošle godine i prije osnovali odbor da se vama daje pomoć. I pomoć je pokušala da dođe, ali nisu dali naši nesretni Srbi, ti koji stoju ovde. Danas prelazim ovamo kod vas i postavili granicu. Ti koji su to radili, oni će se sebe stiđati. Ja ovde ne želim da vam kritikujem, nego samo ovde sam zapazio ovo što kažete da ne date glas za nezavisno Kosovo. Ovde treba da stoji, ne smijete dati glas neprijatelju. Nezavisno Kosovo nikada neće biti. Nezavisno Kosovo, ta srpska riznica bi bila, prestaje srpstva i prestaje Srbija. Vama trebamo biti zahvalni, kako reče Aleksandar, branimo ovde srpstvo i branimo u Subotici. Ja ne bi mogao ulaziti u neke detalje koje, kako me duša boli, vi ste u jednoj teškoj situaciji i možda ćete pomisliti da je meni lako, ja sam daleko na drugom kontinentu, pa pokušavam da vam još nešto rečem. Ne znam da li je vama teže ili mene. Budite sigurni, kad bi moj život značio nešto i da vam bude to pomoć, kunem se u Svetog Nikolu i sve živo, ja bi zato sebe zapalio.
Plašiti se nemamo koga bez Boga. Svi oni koji pokušavaju da vas ometu i načeraju, da idete na neke nesretnje izbore, doći će vrlo brzo dan kada će se sebe stiđati. A vi tada nemojte se mnogo ponositi sami sa sobom. Bog gleda sve što radite i Bog će biti sa vama i stavit će vas onda gde ste zaslužili. Draga braćo i sestre, na kraju vam obećavam da ću biti još više angažovan sa mojim domaćinima, da vam se doturi neka pomoć i sa ovima vašim izabranima ovde. Bit ćemo u kontaktu i bit ćemo svakodnevno na vezi i na razne načine ćemo jedni drugima pomagati i doturati ono što smo mi organizovali i skupili. Oni moraju, ovi vaši predstavnici, da izaberu jedan odbor s koji će sa odborom Društva srpskih domaćina sarađivati. Ja sam uveren i verujem da ćemo uspeti i da ćemo pomoći jedni drugima i da ćemo mi biti uza vas i vi ćete to osjetiti. Pre nego što proklejem izdajicu naše domovine, želim vam uspeha i želim vam da ostanete ono što ste do sada bili ovih 14 godina, da vas srpstvo slavi do vijeka i da iz vaše duše izađe sreća Srbiji i srpstvu i da od vas potekne novo rukovodstvo. Sretnje vam rane, dragi moji braćo i sestre. Izvolite, riječ ima profesor Kosta Galjak, potpredsjednik Skupštine Autonomne pokrajine Kosovo i Metohije. Izvolite, profesore. Ja sam se javio zato što zaista uz ovako tople, ljudske i iz duše izgovorene reči Aničića, mislim da svako malo se preispituje i ko bih hteo da posle njega govori. Eto, ja uzimam sebi neku dodatnu hrabrost da ono što sam imao nameru da kažem i da kažem. Ja mislim da se zahvalim svim delegatima posle dana što su došli, jer zaista imam puno godina, nije krijem godine, nisam žensko, tako da 71 godinu imam, 42 sam rođen. Mnogo sam u životu propatio i mnogo sam toga zapamtio. Moj kolega Đuro Šušnić napisao je knjigu Ribari ljudskih duša, gde se na jedan veoma stručan, naučno-sociološki način obratio ovom vremenu i nasilju koje mediji bilo koje vrste i politika vrše nad ljudskim mozgovima. To je jedno totalno ispiranje gde dovode čoveka do tog stepena alienacije da ga dovodu u stanje jednog solipsizma. Kad čovek počinje da sumnja u samog sebe, da li on postoji ili ne postoji.
To je strašno. Ja bi tu kolegovu reč Đure Šušnića, Ribari ljudskih duša, pretvorio u varvare srpskih ljudskih duša i u one najcrnje grobare srpske kolevke Kosova i Metohije. A to su direktni nosioci politike danas u Srbiji. To je žalosno. Zašto mi trpimo ovu tiradu danas? Da je nešto dobro ostvareno u Briselu, da je taj sporazum dobar, niko ne bi trebao da radi ništa van procedure koja se obavlja kod redovnih izbora. Ali zašto je ova tiranija? Zato to što su radili nije ništa. To je poslednji čin koji je Srbija učinila povlačeći se pred Evropom, pred varvarima koji su srušili ovu Srbiju. To su učinili i oni pre ovih Tadićevi. Pozvali su da u Beloj palati pravde NATO drži svoju sednicu, a još štrče armature srušenog našeg ministarstva odbrane i dečjih obdaništa u Beogradu. Zar to nije najveći cinizam i likovanje koje Evropa ta nudi nam? Da posle toga da dođu i da vide svoje delo. To su naši poltroni uradili, nisu ovi iz NATO-a krivi. To moramo da jednom shvatimo da je tačno. Dalje. Da li je moguće da neki inicijator, ministar Crne Gore, pre neki dan kaže, pokrenu inicijativu da se stvori balkanska šestorka Zapadnog Balkana u kojoj će ući Albanija, Makedonija, Kosovo, Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Pa to jedan polupismen čovjek vidi da se Evropa šegači s nama. Ona hoće da nas rasno ponizi. Ona hoće geto. Ona nas ne smatra ljudima. Ona to nije nikad ni činila. Nek se ne zavaravaju Albanci da misle da ih vole Amerikanci. Sad će Al-Qaida da im pokaže. I da im koliko će Clintonova slika da stoji u Prištini. Jer vidi Al-Qaida i vidi islamski svet kome su se prodali. A njima to nije bilo teško, oni su ceo život se prodavali. Od Đorđa Makionisa za koga koji ih je odveo u rat sa Malarima u Španiji do danas. Nikad nisu mogli da izdrže. Sve su promenili. I veru, i zemlju, i politiku, i sve. Zamislite vi da mi danas budemo geto niže rase, taj prokleti Balkan, koje su varvari uništili i genetski, i rasno, i biološki. I sada hoće da nas odvoje u nekih teror. Ovo nikad u životu nisam čuo. Još jednu stvar ću vam podsjetiti. Pre 10 godina, posle završetka rata, veliki predsjednik Sabora Hrvatske, gospodin Šeks, ustaša najveći u Hrvatskoj, kaže, pišete svaki dan da mi Hrvati mrzimo Srbe. To nije istina. Ja ću vam pokazati konkretnim primjerom da to nije istina. Mi imamo najveći zoološki vrt još u onoj Titovoj Jugoslaviji Osijeku. Ispraznit ćemo ga. Dovešćemo Srbu u njega. Hranit ćemo ih, negovati i pokazivati Evropi koji su to nove životinje. Eto vidite, a mi sada laskamo i ližemo skute i guzicu tim Hrvatima koji nam ruše sve, čak jednu običnu tablu ne mogu da ponesu. Neću da idem u širinu, jer drugi će diskutovati. Samo hoću da vam kažem, ovaj teror, kao čovjek sa mnogo godina, nije vršen ni 48. kad je bio FDU. Nije vršen u Kolašinu kad je pravio
oduzima danak da se skuplja i da se narod pokupi da radi na kuluk. I nije nikad zabeležen. Ovo što radi Vulin, ovo je tipično za ljude koji mogu do tog stepena idiotizma da odu, da oni uopšte nisu ni svesni šta rade. Ja bi njemu preporučio i pozvao, pošto volim mnogo da pričam, evo i ja volim da pričam, samo ne na isti način i istim relacijama, da se on prijavi na pravni fakultet kod onog Antića, pošto je tamo profesor, a inače jedna glava u našoj stranci, moje i bivše, da se prijavi da bude večiti student i kad se organizuje na pravnom fakultetu u Beogradu veče i dani besede, neka vežba, inače ovde vežba na nama dosta, da osvoji neku nagradu tamo. A nemoj više nama da prodaje te Andersonove bajke, skoro sam čuo od jednog mog velikog prijatelja. To što on radi, to je, ja mislim, ispod svakog dna. To je crno bez igde bijelog. Da vas ja ne bi više ovim zavarao. Ja samo hoću da mi izdržimo, da ovi što ovo rade, da imaju dobar ugovor, ne bi ovo radili, nego nemaju. Hoće tu sramotu svoju, to poltronstvo svoje, to izdajstvo svoje, preko ovih šiptarskih izbora, da prenesu na naša leđa, da srpski narod, navodno on je to prihvatio. U Kolašinu bio je neki Šućo, išli su kod njega žene kad nemaju decu za drugo, i bio neki Majku Ribariću, isto kad se nešto desi. Ja nisam ni jedno ni drugo, nisam išao kod njih, ali ne pogodio. Ovo će se završiti sa lokalnim do januara. Od februara će početi parlamentarni. Od kraja juna konačno Kosovo i Tači će zaokružiti svoju državu, Albaniju, drugu Albaniju. I još se boji iz tog mukotrpnog njihove borbe koja traje od Prizrenske lige, da će od Bujanovca, preko Medveđe, preko Brusa, Kopaonika, Rogozna, do Crne Rijeke, tu ima kako 1000 kilometara, prvo na Kulu pozvati Albance da okrče šumu, oni i ovako seču, tamo po Berdarju, pa će onda postaviti bodnike u žicu. Onda ću ja da vidim i Nikolića, i Vulina, i ovoga Dačija, ne Dačića, nego Dačija, šta će tada kaže? Pa izneverili nam ugovor, pa ne drže se ni Albanci, ni izbrisani, pa nismo mislili najbolje, a mi mislimo sebi najbolje. Hvala vam, kako ste toliko dobri da sedite gore u rezidencijim foteljama i vi ste toliko ugroženi, a mi ovdje tako uživamo i tako smo neposlušni i bezdušni. Oprostite, ja sam bezdušan prema vama sa ovom tiradom. Hvala vam na strpljenju. Reč ima narodni poslanik Dragiša Đoković. Dame i gospodo, braći i sestre, poštovani prijatelji, čast mi je zadovoljstvo da vas pozdravim. Posebno pozdravljam gospodu Pavića i Aničića, naše pravno-političke savjetnike. Želim im u vaše i u svoje ime dobrodošlicu među nas, mada su oni uvek sa nama i uvek su među nama. I naravno da mi neki ne zamere, da ne zaboravim da, iako čuju oni sve to, pozdravim pripadnike svih službi, agentura i ostalih, kao i razne Guzenbauere i njihove prijatelje. A pošto su ovi naši novokomponovani, malo reciklirani, pa malo prosvećeni europejci stide narodne usmene književnosti i ostalo, ja bih počeo malo i trudit ću se da moj današnji govor, jako sam nešto pisao, ne znam koliko ću držati koncept niti misao, počnem, a završim i sa time, pa bih danas rekao u ovom teškom trenutku neke stihove kad kaže i kažem vama: noja braćo, u ovoj nesreći želim čuti vi što ćete reći, smijemo li Smegdana uteći, te puštiti Šiptare i da naše obrukamo stare.
Ja mislim da ne smemo i da mi moramo ostaviti trag, jer ne pada sneg da pokrije breg, no da svaka zverka svoj trag pokaže. Neki su naši, kojih ovde nema danas među nama, pokazali svoj trag pre par meseci, neki pre par nedelja, neki ovih dana. No, svako svoje breme nosi i svako svoj krst. Naše je da gledamo, da vidimo i da pamtimo, da radimo i da se borimo sa onim snagama koje imamo i da se nosimo i da krenemo napred. Ovo možda u ovom trenutku, nažalost, kada imamo odnos 3:0 u meču koji bijemo, u utakmici u kojoj se borimo, kada su protiv nas i Beograd, i Priština, i Brisel, i kada važi politika po principu sve je dozvoljeno, odnosno ispričat ću vam jednu malu digresiju da napravim, kada je Milo Đukanović sedi sa svojim pajtosima u kabinetu, ulazi nesrećna sekretarica izvesna Vinka Jovović, pa malo sam nakašljio, pa ono 3 sata, 4 sata, 5 sati, što je jedna muči, što veli, šta je? Kaže, gospodaru, zakazali su 3 sata na Cetinje razgovor sa Evropskom unijom. Ajde šuti ja na 30 sata kad ja dođem. E tako i ova trojka koja je protiv nas, oni kažu 30 sata kad mi kažemo. E pa neće baš tako koliko je sati gospod Bog je uradio, pa ima sunčeve mene i kretanje, što bi ovi geografi rekli, postoji i rotacija, revolucija, ali ona prava revolucija, ne ova nasilna i tako dalje, pa se po njoj određuje vreme i časovnice se ravnaju, a ne po trilingu ovih nesrećnika koji na kanabetu kod njihove drage Lady Keti, baronese ili kako je zovu, određuju našu sudbinu i nama pišu zapisnike sa lažnih, fašičnih, nepostojećih izbora. A sa njima, jadnima, takvi kakvi su nesrećnici, može se reći, onaj stih kaže, prošlost moja nije sjajna bila, a ni sutra nama se ne smeši. Sa njima teško može biti. No, kad smo već kod književnosti, da pređemo malo i na prozu, Lazarević je napisao prvi put Socijalna jutrenje, pa je tamo bio neki Pera Zelenbać koji je tamo u nesreći uništio neke ljude, a naši Zelenbaći su izmislili nešto novo, pa smo 3. novembra, jeste videli jednu dramu, farsu, komediju i tragediju, jedno ništa veliko koje se zove Prvi put s direktorom na glasanje. Ali kao i svaka tragedija ima i drugi čin, pa je drugi čin za ovu izmišljotinu od 17. novembra, kada nisu uspjeli, kada im nije izašlo ni par stotina ljudi, ni u Kosovskoj Mitrovici, ni u opštini gde trenutno borimo u Zvečanu, pa eto već 12 dana broje te izbore, a oni kad broji baronesa Ashton u nedelju završi izbore, u sredu je već sela Margaret Thatcher ili Tony Blair u Downing Street broj 10. Dakle, cela vlada je sela u sredu, a oni naše, eto, broje da je glasalo 200 Srba u Zvečanu, oni još kao broje. Šta će da izbroje jadni debili i kome će taj biti gradonačelnik i ti odbornici, koga će oni predstavljati? A proslavio se naš dragi Guzenbauerov prijatelj sa svojim časom od 45 minuta. A pošto Guzenbauer pripada jednom narodu koji je nama 21. oktobra 1941. održao jedan dobar čas i dobru lekciju, da li je taj nesrećni Aleksandar Vučić, ako sve to svoje što nam daje i nudi kaže, tata mu nije dono, između ostalog iz Bugojna, pa nam on svoje daje, nego državno i naše i narodno, da li je on nama hteo da drži jedan čas? Koliko je trebao Srba da sredi ovde, koliko je glava trebalo da skine, da bi mu njegov pajtos tači i njegova baronesa bili srećni. Svaka mu čast, ali nama taj čast održati neće, mi se ne plašimo. I ova naša skupština, ona možda, što sam počeo na početku, nije neka velika snaga, ali mora biti jedan stožer koji je bio malo seljačkog porekla, pa se ne stidi toga, zna šta je stožer, gde su konji okretali se, pa su vrli u guvnu žito, tako su naši seljaci, borili se, živjeli, ali obraz nisu prodavali i nisu se podavali svakoj rđi i nesreći koje bi naišla i nalegla, nego su se borili, branili i odbranili, sačuvali ovu zemlju za nas, i mi je moramo sačuvati. Dakle, ovo će biti jedan stožer,
a savremenici bi rekli jezgru ili nukleus, oko koga ćemo se okupljati i dalje naše pravedne borbe voditi i izboriti se za naš opstanak na ovim prostorima. Strašne su, dakle, pretnje, pritisci, ucene, ovo je istina živa, izašli su mnogi, vladini činovnici ne izlaze iz Kosovske Mitrovice, među njima prednjače naši nazovi naši kosovsko-metohijski, odnosno terazijski Srbi, oni su koji su svoju Prištinu prodali, ostavili, koji nisu nijedan minut branili posle 10. juna 1999. godine, sve su lepo unovčili, prodali Šiptarima, smestili svoje posadine i ostalo po beogradskim foteljima i stanovima i sad su došli da oni nama odlučuju kako ćemo mi živjeti u Mitrovici, pa kažu da, ovo su šiptarski izbori, lista koju smo vam predložili ne valja ništa, Briselski sporazum nije dobar, ali vi mora da glasate. Zašto? Da bismo mi terazijski Srbi u Beogradu živjeli lepo, a za vas 10.000 baš nas briga. Svaka vam čast, nas je briga, jer ne želimo da obrukamo one koji su nam sve ovo ostavili, ali nećemo ni da razočaramo one koji će posle nas doći i njima nešto moramo ostaviti. Jer želimo da im ostavimo i ime, ali i prezime. I ono što je bilo na nama, svako od nas koji je otišao, hvala Bogu ima i ljudi kojima su roditelji živi, drugog na zadušnice pa pogledao sliku svog oca, majke, dede ili koga već, da li ga je upitao smem li izdati, smem li otići da budem Kosovar, Albanac, sutra u Velikoj Albaniji, to je prirodna Albanija ili tako dalje, ne smemo i nećemo. Dakle, za nas su izbori neuspešni, bojkot je, odnosno volja naroda koji od 1999. godine brani svoje pravo na postojanje, na život, na opstanak, volja naroda se jasno iskazala. Preko 97% Srba, dakle srpskog naroda, nije izašla na ove izbore i oni po principu koji mogu politiku da vode po principu druga u crnom, crnokošuljaša Aleksandra Julina druga, mogu da kažu sve je dozvoljeno ili 3 sata kad ja dođem. Nije, dragi prijatelji, braćo i sestre, dame i gospodo, malo je drugojačije i mi smo ti koji ćemo reći caru ne stoji novo delo, jer car je go, to očigledno i to se vidi. Na ovaj način ovo neće ići, neće proći. Da, još ne bih dužio previše dugo, mislim, nema potrebe da pitamo Dačija da li je glasao u Prizrenu i koliko odbornika dobio u Prizrenu, pošto nas je lagao da će glasati za Prizren. Da li su ovi terazijski Srbi koji se ne skidaju sa ekrana državne lažovizije i ostalih režimskih medija, kako štampanih, tako i elektronskih, a ovih dana špartaju Kosovskom Mitrovicom, prete, ucenjuju radnim knjižicama, otkazima i ostalima, zastrašuju ovaj i onako narod koji ima 300 muka, briga, jada i toga. Da li su oni glasali za Prištinu, da li su oni bili na listama za odbornike u Prištini, da li njihova deca žive u Prištini, u Mitrovici i da li će oni glasati. Takođe, moram jednu tužnu priču, ne mogu to dosled da napomenem, tu je i gospodin Marko Jakšić, mi smo bili poslanici u prvom sazivu višestranačke skupštine posle 2000, dakle posle 5. oktobra, bili smo da izginemo, žestoke smo muke, pritiske imali da taj univerzitet vratimo u Kosovsku Mitrovicu. Kao što je Radenko jednom prilikom rekao, ona oblast koja dobije univerzitet, ona ima velike šanse da dobije i državu. Mi sa ovakvima kakvi su sigurno gubimo. Oni su svoje rasprodali, u Mitrovici nemaju, što bi stari rekli, ništa zemlje ni pod opanak, a hoće, svi redom su krenuli da glasaju za nekakve nazovi odbornike u Kosovskoj Mitrovici. A lista im je jaka, ubi Bož. Lista im je ljepota, sve dika do dilbera. Ne zna se ko od koga bolji, pametniji, lepši, čestiti, pošteniji i tako dalje. No dobro je to. Od gradonačelnika doživio smo i da psuje narod, da mu pokazuje neke prste tamo, ali Boga mi počeo i da bije. Ljudi, da budemo srećni dok ne krene redom, pa da bije i nas. Mislim, ako reći da glasa, čovjek će jednostavno krene po kućama, znate ono, bijemo po kućama i tako dalje, uz pratnju žandarmerije srpske koja nije plaćena da štiti nasilnike i tako dalje. Prema tome, dragi prijatelji, mi ovu našu priču moramo nastaviti, moramo omasoviti i ojačati ovaj front i
17. novembra, kad se ta farsa, dakle, koja još nije završena, eto 12 dana njima treba da nešto izbroja, šta jadni ne bili broje i koga broje, ili čekaju da se osuši mastilo iz Brisela sa zapisne koji su napisali dači i tači zajedno i tako dalje. Imamo pametnija posla da nastavimo, a mi imamo obavezu da, dakle, ono što su i pre mene govornici rekli, da završim time, da ojačamo ove naše institucije sa ostalim organima koje proizilaze iz statuta naše Skupštine i da krenemo ka formiranju ostalih izvršnih organa. Tako da, još jednom kažem, mi nemamo kud, odavde nema nazad, mi smo svoj put izabrali, mi ga znamo, i put, i sudbu, i sve. Nema popuštanja, idemo dalje uz Božju pomoć i nema brige, narod, niko nije pobedio. Narodna volja, Božja volja. Hvala, živjeli. Reč ima gospodin Dobrosav Dobrić, potpredsjednik Skupštine Autonomne pokrajine Kosovo i Metohije. Izvolite, potpredsjedniče. Dobro reče moj prijatelj Đoković, i sve je isto, samo nekih nema. Hvala Bogu da nas je većina poslanika Skupštine Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, većina, znači, odbornika legalno i legitimno izabranih po zakonima Republike Srbije u 4 opštine Zvečan, Kosovska Mitrovica, Zubin Potok i Leposavić, i hvala Bogu da je tu da su tu pravi predstavnici srpskog naroda. Znači, većina pravih predstavnika srpskog naroda, pravih ustavobranitelja, ljudi koji su se stavili u odbranu zakona i Ustava Republike Srbije. Države u kojoj su rođeni, u kojoj su rođeni preci njihovi, država u kojoj su živjeli i država u kojoj nameravaju da ostanu da žive njihovi preci. Ja sam se javio za reč, pre svega da iskažem to zadovoljstvo što je većina nas danas ovde prisutna na 4. sednici Skupštine Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u ovim uslovima kakvi su danas, u duše, u svečanoj sali. Nadam se da će i naša Skupština imati prilike da zakazuje svečane sednice na kojima ćemo slaviti naše uspehe, odnosno uspehe naroda srpskog koji je ostao da živi, da brani srpsku državu, srpsku veru i srpski narod na svetoj srpskoj zemlji Kosovo i Metohije. Ali sam imao obavezu da vam prenesem utiske sa jučerašnje posete nas iz delegacije Skupštine Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija Skupštini Republike Srbije. Mi smo naime krenuli u Skupštinu Republike Srbije, najviši zakonodavni organ Republike Srbije, kod predsjednika Skupštine Republike Srbije, da tražimo naše pravo i da nam objasni zašto on, kao predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije, ne postupa po zakonu koji je ta Skupština donela. A to je naime zakon o lokalnim izborima i zakon o lokalnoj samoupravi. Naime, oni kada je Vlada Republike Srbije donela odluku o raspuštanju Skupština opština Kosovska Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, pozvala se na taj zakon o lokalnoj samoupravi. I pozvala se na član 86, gde je regulisano da mogućnost u raspuštanju Skupština i uvođenje imenovanja privremenih veća. Oni su se pozvali na taj zakon, ali su nezakonitu odluku doneli. U tom članu je jasno definisano pod kojim uslovima se raspuštaju Skupštine. Nijedan taj uslov nije postojao, ali mi smo, poštujući zakone naše, poštujući državu našu, prihvatili to i čekali smo da Vlada Republike Srbije, odnosno Skupština Republike Srbije, odnosno predsjednik Skupštine postupi po tom istom zakonu. U roku od 60 dana po tom istom zakonu, po istom članu tog zakona, predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije je trebao
da raspiše izbore za izbor odbornika u lokalnim skupštinama ove 4 opštine. Kako je taj rok prošao, mi smo otišli u Narodnu skupštinu i tražili od predsjednika da nas primi i da nam kaže zašto ne postupa po zakonima koje je Narodna skupština Republike Srbije donela i da li možda ima nameru da to učini u naknadnom roku. Čekali smo sat vremena, predsjednik nas nije primio. Nisu nam rekli ni da li je zauzet, ni da li je tu, ni da li hoće ili neće da nas primi. Jednostavno pravili su se nijemi i gluvi. Mi smo čekali i na svu sreću u Narodnoj skupštini, gde je Skupština naroda srpskog, ima i onih ljudi koji drugačije misle i oni koji je narod izabrao da brane narodne interese, da brane zakone koji su sami donosili, a ne da brane svoje lične i stranačke interese. Pa nas je tako primio potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srbije, gospodin Nenad Popović, i tu smo u sali danas iz delegacije ove naše skupštine sa ostalim poslanicima, sa poslanikom iz Kosovske Mitrovice, odavde iz naše skupštine, doktorom Markom Jakšićem, preneli potpredsjedniku skupštine zašto smo došli. Rekli smo da smo došli da tražimo pravo svoje, jer se na nama čini pravna tortura, političko i pravno nasilje. Da smo podvrgnuti takvom političkom i pravnom nasilju koje nije zabeleženo u novijoj srpskoj istoriji. Reče malo pre Đoković, prvi put s direktorom na glasanje. Tako je, tačno je tako. Prisiljeni su direktori naših obrazovnih i vaspitnih ustanova da u pola noći zovu zaposlene profesore, da ih bude iz sna dubokog i da im kažu da je iz nekog štaba poručeno da sutra mora da izađu na izbore. Zamislite do čega je došlo. Direktori škola koji su postavljeni da rukovode obrazovnom i vaspitnom ustanovom bave se izborima, političkim pitanjima. I to ne izborima u Republici Srbiji, po zakonima Republike Srbije, po onim zakonima po kojima su i oni postavljeni za direktore škola, nego za izbore koje je raspisala predsjednica nepriznate države Kosova Tifete Jahjaga. To je primjer prave političke i pravne torture. Tako da nas je potpredsjednik saslušao i tu pred novinarima rekao da razume naš položaj, našu patnju, našu zabrinutost i našu iskrenu volju da tražimo svoje pravo. Rekao je da će obavestiti o našem zahtevu i o našim stavovima predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije i to ponovio pred novinarima u pres sali Skupštine Republike Srbije. Posle toga smo ispred Doma Narodne skupštine bili dočekani od velikog broja građana koji su se okupili da nam daju podršku, od velikog broja predstavnika udruženja građana, od velikog broja poslanika, među kojima je većinu su činili poslanici Demokratske stranke Srbije, i svi su nam oni dali podršku i iskreno nam obećali da će nam pomoći, da će ta skupština u kojoj smo bili da ostane naša skupština, da ćemo mi da ostanemo, da živimo gde smo i do sad živeli u Republici Srbiji. Na pitanje novinara u vezi izbora koji su organizovani 3. novembra ove godine u našim opštinama, kako su ti izbori protekli i kako mi imamo mišljenje o tim izborima, mi smo jasno rekli da
su ti izbori prošli i jedino što je dobro, ako ima nečeg dobrog u organizovanju izbora tuđe države na tuđoj teritoriji, da je to bila prilika da srpski narod iskaže svoju volju. Srpski narod naših opština je iskazao volju nekoliko puta. Iskazao je ranije kada su se organizovali takvi izbori, niko na te izbore nije izašao. Pokazao je volju kada su hteli nasilno da postave granicu u Brnjaku i Jerinju, tamo gde nikad granica nije bila, ni za vreme Osmanlijskog carstva tu nisu postavili nikakve granice. Pokazao je volju srpski narod ovih opština kada je na referendumu koji je organizovan prošle godine na Sretenje, evo i sad je potvrdio tu svoju volju. 99% je izašlih birača na tom referendumu izjasnilo se da neće institucije Republike Kosovo. Evo sada 90% birača nije izašlo na te izbore. Znači da je potvrdilo tu svoju volju i da nije, time što nisu izašli na te izbore, jasno su rekli da neće da izađu iz Republike Srbije. Onih 9% koji su izašli, a među njima po njihovim nekim ciframa, među tim ljudima je sigurno veliki broj Albanaca koji žive u našim opštinama i drugih nacionalnih zajednica nesrpskih, a negde do 3% je izašlih Srba koji su zbog svojih ličnih interesa prodali veru za večeru. Izašao je jedan broj i onih koji su se uplašili jer je strašna pretnja sa svih strana pritisla. Ima i onih koji su primorani, ima i onih prevarenih, ali na svu sreću to je procenat od 3 do 4%. A kako mi, srpski narod, u srpskoj državi, staroj demokratiji, gde se poštuje princip većine, mi se time nećemo da bavimo. Mi smo ostali u sistemu Republike Srbije i od predsjednika Skupštine Republike Srbije smo tražili da poštuje zakon i da raspiše izbore za lokalne skupštine naših opština. Nadam se tako da će i da bude. Hvala vam što ste mi se slušali. Izvolite, reč ima Ljubo Radović. Izvolite, gospodine Radoviću. Malo između smo razgovarali sa novinarima i sa našim prijateljima iz Beograda i našim nekim simpatizerima ili saborcima i svima se zahvaljujemo što su nas lepo dočekali, primili i ispratili. Samo na početku da kažem nešto oko izbora ili takozvanih izbora u opštini Zvečan. Pita me jedan naš bivši drug, kaže, aha, Bože, ko je pobedio u Zvečanu? Koja lista? Koji kandidat? Sa 7% glasova ukupno, i Srba i Albanaca 7%. Po njihovim podacima, naši podaci su nešto niži. Mi smo brojali samo one koji su dolazili, a oni brojali koji su glasali. Kažem, u Zvečanu izbora nije bilo. U Zvečanu su pobedili onih 93% koji nisu izašli na izbore. To je što se tiče rezultata izbora. Kao što rekao, bili smo Beograd, čuli ste šta je bilo u Narodnoj skupštini, ispred skupštine i pored skupštine. Ja ću da vam kažem šta smo dalje radili, jer smo bili još dve značajne institucije. Jedno je najviši i najsamostalniji organ, kako piše u Ustavu, Ustavni sud Srbije, i drugo je poverenik za zaštitu prava građana i zaštitu ličnosti građana, gospodin Šapić. U Ustavnom sudu smo prvo tražili naše predmete. Godinu dana se mi dopisujemo sa Ustavnim sudom. Prvo su to radili predsjednici 4 skupštine i predsjednici 4 opštine, sada radi
privremena Skupština autonomne pokrajine Kosovo i Metohije. I da vidite čuda, sve predmete smo našli. Zavedeni, primljeni, poslati predsjedniku suda pisma, a predmeti ne znaju gde se nalaze, ne znaju u kom su stanju, ali kaže ne može to tako. Niste se najavili, morate pismeno. Pa rekao, evo, pisali smo januara, pisali urgenciju avgusta i do sada ništa. Kaže, ali niste meni pisali, to kaže sekretar suda, gospodin Bezbradica, tako se zove. Pa smo se dogovorili da ponovo pismeno pitamo šta ćemo da pitamo. I to ćemo, prihvatili smo i to ćemo da uradimo. Samo smo rekli, nije u redu da Ustavni sud ćuti. Kaže, kako gospodine, nemojte tako, nije u redu da se kaže Ustavni sud ćuti. Ja nisam imao drugi komentar, osim toga, jer mi ništa od suda nismo dobili, a ona se ubeđivo da Ustavni sud nije dužan da odgovara na pisma, da nije dužan da odgovara na predstavke, predmete koje rešava, on rešava i kad ih reši, obavesti javnost i obavesti i učesnike u postupku. Naravno da nas to nije zadovoljilo, ali te administrativne procedure smo prihvatili i to je toliko od ovog našeg sadašnjeg Ustavnog suda, a ja znam da to treba da bude najviši organ, on ne sme da se dogovara ni sa predsjednikom Republike, ni sa vladom, ni sa Narodnom skupštinom, ne sme niko da ga zamoli da zastane sa radom, nego mora da radi i mora da upozori i vladu i predsjednika i skupštinu i nas kad mi pogrešimo, ako mi donesemo neke pogrešne odluke. Toliko o sudu. Znači, traje dalje, ali imamo sve predmete, znamo kako ćemo dalje. Bili smo i kod gospodina Šabića, jer smo još avgusta meseca napisali jednu predstavku kad smo čuli da su predstavnici vlade Srbije na čelu sa Veljkom Odalovićem biračke spiskove za opštine sa severa Kosova predali Centralnoj izbornoj komisiji Republike Kosovo. Tad smo napisali pismeno, uredno, da je to urađeno neovlašćeno, da su nenadležna lica nenadležnom organu prosledili zaštićene lične podatke nekoliko hiljada građana sa severa Kosova i Metohije. Ograničili smo se na sever Kosova i Metohije. A ti podaci su zakonom zaštićeni, postoji poseban zakon. Ta predstavka je primljena, 30. avgusta je otvoren postupak nadzora, to nešto znači ipak su postupili po proceduri i po svojim ovlašćenjima i poslali vladi na izjašnjenje. Pitali smo posle 30 dana, nema izjašnjenja. Pitali smo posle 60 dana, nema izjašnjenja. Prekjuče smo rekli, dolazimo. Kaže, ne može, vi ste ranije bili. Ne, mi dolazimo, a vi nas vratite. Mi hoćemo rezultate. 2,5 meseca je prošlo i juče su nas primili. I obavestili nas usmeno da je vlada odgovorila, citirat ću toliko koliko sam zapamtio, još nam nisu, tek će da nam dostave, to valjda čekaju da prođe 17. pa da nam dostave šta je vlada odgovorila. Pa kaže, vlada je odgovorila da je podatke poslala u cilju sprovođenja zakona. Znači, prekršila je zakon o ličnim podacima građana i poslala ga nekome drugom radi sprovođenja zakona. Ali ovo nezvanično, jer dok ne dobijem u pismenoj formi, ne mogu da vam 100% kažem da je baš tako. Rekli su da će nam to dostaviti. Moram da kažem, sve službe i u Ustavnom sudu i kod poverenika su nas korektno primile i ovako između redova svi nam kažu ili se iz njihovih očiju vidi da nas podržavaju i da znaju da smo u pravu, ali da oni rade formalno svoj posao i jedan je imao snage da nam kaže ne možemo mi da promenimo politiku vlade Srbije. To što sam čuo, to sam vam preneo. Još samo da vam kažem da smo mi ispred Pokrajinske skupštine pre nedelju dana
na sve adrese, domaće i strane, prosledili naše primedbe i o nelegitimnosti i o svim neregularnostima povodom ovih izbora od 3.11. Ako mogu tako da se zovu, ali tako se zovu, pa moramo da upotrebljavamo tu reč. Znači i UNMIK-u, i KFOR-u, i EULEX-u, i OSCE-u, i posmatračima domaćim i stranim, i medijima, i kabinetima naših najviših, kako se kaže, državnog vrha u Beogradu. Da se zna da je bilo primjeri, da je bilo nepravilnosti i ovaj naš osnovni stav da su izbori nelegitimni i da mi te rezultate ne priznajemo i nećemo ih priznati. Toliko hvala. Reč ima gospodin Radenko Nedeljković, načelnik Kosovsko-Mitrovičkog okruga. Izvolite, gospodine Radenkoviću. Hvala predsjedniče, uvaženi kolege narodni poslanici. Pa znate, istina je jedna. Ne mogu da postoje dve istine. A istina je da neko za ovaj nečasni rad želi da traži odgovornost, odnosno da prebace odgovornost, pa na koga, pa na nas. Znate, za predaju Kosova i Metohije, za stvaranje još jedne albanske države na teritoriji Srbije, državna vlast želi da kroz ove izbore prebaci odgovornost na narod. Šta će narod? Evo, svedoci smo ovih dana, u svim državnim institucijama i javnim preduzećima sačinjavaju se neki spiskovi i kako reče moj zemljak i moj prijatelj Dragiša Đoković, po prvi put glasanje sa direktorom. Možda ima i neka direktorica, s tim što su direktorice najbučnije, najgrlatije i najviše prete. Preti se ljudima da će ostati bez radnih mjesta, da će ostati bez posla, da će imati posljedica, konsekvenci, sankcija ako ne izađu na izbore. Mi smo više puta u nekom prethodnom periodu slali jasnu poruku, a ja ću iskoristiti i ovu priliku da pošaljem jasnu poruku. Sve vreme sa predsjednicima opština bio sam na sastancima u najvišem državnom vrhu i jasno smo vidjeli u kom pravcu ovaj brod plovi i kada će potonuti. Dragi moji prijatelji, dragi moji sugrađani, ako izađete na izbore, tada ćete ostati bez radnih mjesta. Nakon ovih izbora, nakon konstituisanja lokalnih kosovskih institucija, država Srbija se povlači sa ovih prostora, gase se institucije države Srbije i država Srbija se odriče suvereniteta i teritorijalnog integriteta nad ovim prostorom. Ali mi treba sa ovih prostora da državno rukovodstvo, da državni vrh aboliramo na taj način što ćemo izaći na izbore. Nije tajna da narod nije izašao na izbore i kako neko reče, bojkot je uspeo, narod je politički sazreo, narod je pobedio ovu pogubnu politiku, nažalost neko se dosetio stari Latini, onda kažu ajmo sada tog dana trećeg, pošto nisu uspjeli da ubede građane iz Severne Kosovske Mitrovice da taj nečasni čin, da upad i razbijanje biračkih kutija izvrše u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, onda je morao to neko da odradi. Sada na sceni je da se nađe ko je krivac i ko je odgovoran za taj deo. Pa sami znate, pošto sam u tom trenutku bio sa gospodinom Markom Jakšićem, on kaže, koga li će optužiti? Kažem, vidi Marko Jakšiću, ja do tebe drugog ne vidim. I odmah svakako optužen je gospodin Marko Jakšić. Međutim, evo ja ću vam reći da smo juče predsjednik Milović i Ristić i ja imali sastanak sa šefom UNMIK administracije, gospodinom Zarifom, i on nam reče da međunarodna zajednica nema ni jedan dokaz da je Marko Jakšić i da je neko od nas nalogodavac za upad i razbijanje biračkih kutija.
Neko je pomenuo i ovde tu nesretnu kosovsku policijsku službu, šta da radi, možda sam i ja deo te, ali doduše onih drugih bezbednostnih snaga. Svakako da oni u ovom trenutku rade po nečijem diktatu, po nečijem nalogu i ne žele da profesionalno odrade taj svoj deo posla, jer njih navodno samo interesuje jedna strana, ako je to navodno sprečavao glasače da dođu na glasačka mesta. Nije niko nikog, braći i sestre, sprečavao, jednostavno ljudi su politički sazreli i ljudi su shvatili kuda ovo ide. Međutim, svakako da mi u nedelju 17. za nas su izbori završeni. Kao što sam rekao, bojkot je uspeo, narod je pobedio i nas jednostavno 17. novembar ne dotiče i nas 17. novembar ne interesuje, ali ponovo ću poslati jasnu poruku našoj braći: ostanite kući, imate mnogo boljih i lepših poslova da završite tog dana nego da idete i da dajete legitimitet toj nekoj kvazi nezavisnoj državi Kosovo. Međutim, kada je u pitanju i ti rezultati, nesretni rezultati, da znate, pošto narod, zaposleni nisu mogli da odole tim pritiscima, mnogi od njih su poklekli i izašli, ali da znate, opet su pobedili. Oni su te listiće samo prežvrljali, prekrižili i ti listići su nevažeći. I to niko nije spreman da objavi i da kaže šta se desilo. Evo, juče je šef UNMIK-a zamolio nas da navodno, nas trojica, to sam rekao Milović Ristić i dr. Marko Jakšić i ja, da pozovemo građane da 17. novembra ne sprečavaju one koji žele da izađu na izbore. Evo, nećemo ih sprečavati jer nas jednostavno to ne interesuje. Mi ostajemo kući, a ja se nadam da će i građani da ostanu u kući. Ali istovremeno smo tražili da isto službe ispitaju ko su ti koji ucenjuju i uslovljavaju zaposlene u državnim organima i javnim preduzećima. Ko su ti koji daju spisak da u školama se upisuju zaposleni i da se izjašnjavaju da li su glasali trećeg, ako nisu, zbog čega nisu, i da navedu razlog, da li ih je neko uslovljavao, da li ih je neko sprečavao, da li mi je neko pretio. Nije, dragi prijatelji, niko nikome pretio, međutim, znate, usled nedostatka dokaza mora da se traži razlog, mora da se traži alibi. Ali gospodin Emir Zola reče, koliko god neko želeo da istinu zakopa duboko u zemlju, istina će svojom snagom isplivati na površinu. A svakako da je istina da smo mi na pravom putu, a da smo na pravom putu, ja mislim da jasno i govori ovaj sastav političkog pravnog tima, gde su, znači, najeminentniji pravni stručnjaci, ljudi iz oblasti politike i prava, ljudi koji znaju šta je Ustav, ljudi koji znaju šta je zakon, ljudi koji znaju šta je državna uprava, ljudi koji znaju šta je država, upravo ti ljudi nama daju punu podršku. A šta će nam više nego to? A u ostalom i današnji sastav i broj ljudi koji je došao na današnji dan i ovaj kvorum koji je napravljen danas jasno potvrđuje da se nismo uplašili, da nećemo odustati i da jednostavno mi smo ti koji želimo da odbranimo državu Srbiju na ovim prostorima i mi smo ti koji treba da pošaljemo jasnu poruku da se država Srbija brani na ovim prostorima, da se srpski identitet brani na mostu u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Prema tome, dragi moji prijatelji, braći i sestre, predaje nema, budućnost je pred nama, glavu gore do pobede. Živeli! Hvala! Zaključci sa 4. sednice 14.11.2013. godine. Stav 1. Izbori od 3.11.2013. godine i nastavak istih 17.11.2013. godine su nelegitimni i neregularni
i kao takvi se ne mogu priznati ni u zemlji ni u inostranstvu, uprkos zalaganjima faktorima političke i druge moći da im se potvrdi opšta i pravna regularnost i legitimitet. 2. Srpski narod sa severa Kosova i Metohije ogromnom većinom od preko 90% bojkotovao je takozvane izbore 3. novembra 2013. godine i na taj način kazao svoj konačan stav da ne prihvata takozvane kosovske institucije. Ponavljanje takozvanih izbora 17. novembra u Kosovskoj Mitrovici je farsa kojom se veštački i silom želi promeniti volja građana, te ih iz tih razloga Srbi sa severa Kosova i Metohije proglašavaju pobedu bojkota na takozvanim kosovskim izborima i ne žele da učestvuju u tom političkom cirkusu. 3. Najoštrije se osuđuje sve vrste pritisaka, zastrašivanja i uslovljavanja građana. Poslanici Skupštine su nedvosmisleno protiv primene bilo kakvog nasilja, izazivanja incidenata, ugrožavanja ili kršenja javnog reda i mira i to sa bilo koje strane, od bilo kojih pojedinaca, grupa ili političkih subjekata. Skupština Autonomne pokrajine Kosova i Metohije zahteva od Skupštine Republike Srbije da donese odluku o formiranju anketnog odbora, čiji bi zadatak bio utvrđivanje pune istine o upadu na biračka mesta i razbijanju glasačkih kutija 3. novembra 2013. godine u Kosovskoj Mitrovici. 4. Skupština Autonomne pokrajine Kosova i Metohije posebno konstatuje da predsjednik Narodne skupštine Srbije u zakonski propisanom roku nije postupio po odredbama člana 86 Zakona o lokalnoj samoupravi i još uvek nije raspisao lokalne izbore za opštine Kosovska Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, u kojima su po istom zakonu bez ispunjenja zakonskih uslova raspuštene legalno izabrane skupštine i smenjeni svi izvršni organi i uvedene privremene mere do raspisivanja novih izbora i konstituisanja novih skupština i organa lokalne samouprave, sve po zakonima i Ustavu Republike Srbije. 5. Teritorijalno uređenje opština, njihov pravni status, kao i ustavno pravno položaj građana i lokalnih samouprava u 4 opštine na severu Kosova i Metohije ne mogu se menjati mimo referendumske volje građana i prethodne promene Ustava Republike Srbije. Briselski i drugi politički dogovori koji nisu pravno ratifikovani ne mogu biti pravni osnov za formiranje posebnih zajednica, asocijacija opština koje nisu zakonom regulisane. U Zvečanu 14.11.2013. godine. Aplauz dovoljno kazuje, a ja ipak moram da pitam ko je da usvojimo zaključke sa te sednice kao što smo čuli, kao što je gospodin Dobroslav Dobrić pročitao. Hvala. Da li ima neko protiv? Nema. Uzdržanih nema. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili zaključke sa naše sednice. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda razno. Da li neko ima u vezi ove tačke? Nema. Onda smo završili danas i rad. Ja se zahvaljujem svim poslanicima koji su danas došli i svim našim gostima. Hvala.